constitutionally every year into the budget. Every year. Munabona gase ito a budget etane tipirioni sanemo because ere se county a budget. Lakini for the last 5 years into anyakumanya ekeri budget iko colleagues India go kora India tali go kora. That is why ekero is a very year kuna go koruna audit. Bagaita ga se ito Nyamira kumanya ingi kimuti bano kagendera tekera bantu nkolera bali. Ba tapana moko na kwe murungania imaanza kubatebinga muri karansina NIS abanke bali bakukora utafiti bako abantu abankolera bali. Baira mangana genda mumanya ingi kagenderete ali Nyamira. So konya mangana ngonya gutukwale. Nyalibo ntwamo invite tina intwe muisonde ajerera before the house. Sama swali abere atatu. Maswali abere tukumuholia twamugorete chi machine kiro almost 300 million. Tukaihu agachiwata chonsi ipi agachira note mugirango. Na note mugirango aweka tukuholia wa colleagues bali ba note mugirango na bari bataye na gasi ya correct once la new financial year 2025-2026 na ende tuabekire almost 400 million chobo project chobo kobo kasi chi ward December toroche tumolika ya ikirie kianero uri in charge of procurement ya gatatu tumotaina kiyo tamena EACC tumoboli kiyo tamena EACC kia tubu atimago ayu atatu na tuja kumoboli within 1 hour kodi ebingo toko mabunia bitatu ekamo kretu walenge senate tarehe 31 otienyo 8 amagoso naro rekanito ebinte bigatomugo cyari sabantu bari bakobo minyoki nanda gatebiwa abuta abantaba bayire kibesa cy'abanyamira aba babwate part of the team cyada tiya motebeti akorali nebito biru gatomu